Udarac zadnjom rukom, direkt, u ovom slučaju desnom rukom, pošto sam normalan gard, je također dugačak udarac koji protivnika pogađa na distancu, međutim, on je puno moćniji nego udarac prednjom rukom. Također, reći ću da bi on trebao sjesti pod onom malom krivuljom. Šaka iz početne pozicije se okreće kao jedan mali šaraf koji tek na kraju sjeda sa prva dva članka na glavu ili tijelo protivnika. Desni direkt je izuzetno ubojit, pogotovo kod visokih boksača. Kada pogodi na pravo mjesto, teško je ostati na nogama. Vrlo često je to, ako je čist udarac, vrlo često je to knockdown ili knockout udarac. Da bi ga izveli pravilno, također snaga ide iz stopala, preko koljena, kuk izbacuje tu snagu noge i uključuje leđa koja su veliki mišić i na kraju ruka završava taj posao. Naravno da tu neizostavno je i balans i lijeva ruka koja stoji u gardu, koja se nije pomakla, desna ruka kako je udarila, tako se i vraća istim putem natrag. Važno je vratiti desnu ruku natrag u početni položaj, jer nakon tog udarca, ako ga nismo dobro plasirali, ako je promašio, ako nam se protivnik pomaknuo, vrlo često slijedi kontra, tu kontru treba obraniti. Kada želimo desni direkt udariti malo dalje, tada ćemo tijelo okrenuti još frontalnije, izdužit ćemo taj pokret. Ovo je više udarac stvarno visokih boksača koji mogu to i izvesti. Ovdje se čini da je taj udarac završio sa potpuno ravnom rukom. Međutim, opet nije. Ona opet ima jednu svoju malu krivulju, minimalnu, ali ju ima.